Biswit il-monument tal-vittmi tas-7 Ġunju fiċ-ċimiterju tal-Addolorata l-Kumitat Festi Nazzjonali, id-Deputat Speaker David Agius u l-qraba tal-vittmi selmu lill-4 vittmi bitqejjed ta' fjuri fuq l-oqbra tagħhom fejn hemm mitfuna Lorenzo Dajer, Carmelo Abela, Giuseppe Bajada u Emmanuel Attard. It-tlieta saret iċ-ċerimonja uffiċjali f'riġlejn il-monument tas-7 Ġunju fil-Belt Valletta fejn ingħata ġieħ lill-vittmi tal-irvellijiet tas-7 ta' Ġunju tal-1919. Il-monument tas-7 Ġunju kien inħadem mill-iskultur rabti Anton Agius u jinsab fi Pjazza San George fejn dakinhar din il-pjazza radda kollu li ġara meta waqt dimostrazzjonijiet kontra l-kondizzjonijiet soċjali u l-prezz tal-ikel essenzjali ta' kuljum, is-soldati Ingliżi fetħu n-nar fuq il-Maltin. Fin-nuqqas tal-President tal-Kamra tad-Deputati, Deputat Speaker David Agius, ara d-diskors imħejjem mill-Speaker Angelo Farrugia li kien indispost. L-Speaker semma l-irwol tal-Parlament Malti u l-importanza li bħala pajjiż indipendenti, sovran u neutrali skont il-Kostituzzjoni nibqgħu naħdmu favur il-paċi. Huwa semma l-ħtieġa biex il-koll naħdmu biex il-Parlament jintroduċi proċedura sabiex jingħata rimedju liċ-ċittadin meta dan iħoss li membru parlamentari ikun abbuża mill-privileġġ parlamentari meta jsemmiħ fil-Parlament. L-Speaker semma li wasal iż-żmien li membru parlamentari jażel jekk iservix lil pajjiżu b'mod full-time jew inkella part-time. Huwa semma li proposta bħal din tajn biex iktar nisa u rġiel jitħajru jidħlu fid-dinja politika. Wara d-diskors indaqqet il-last post to reveal u ġiet osservata minuta silenzju. Preżenti għal din iċ-ċerimonja attendew diversi persuni distinti. Il-Prim Ministru Robert Abela, is-Sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit u membri mill-Korp tal-Pulizija u mill-Forzi Armati ta' Malta kienu fost dawk li poġġew kuruni tal-fjuri f'riġlejn il-monument tas-7 Ġunju.